Kinongilam bat khot ka nyautrep achik National Movement HANM sengkemi ha ka jingilam usamla bawan nongsit Vice President ha ka nyautrek rumpang kile kendo yo Chief Engineer jong kamiglaya Electricity Corporation Limited MEECL ban pan jing shai halor ka jingyo kontrak ka Star Infotech ka company na barjala ban trei ka project Revamp Distribution Sector Scheme RDSS bala Beijing lot da ka sarkar pedeng. Usamla bawan nong sit ha bakrench nong thok khobor ulong kaseng kadap da kajing snodiaw ban tip na UCE ubapet ya ke project ba ke company ka yo ban pentre ya ke project klem da penbiang ya ki kot kisla kaseng HANM ka penremru ya tanat MEECL ka bala aikam ya ke company klem da kot tender ya ki terai jela kumtaw lay thu bana kalyang kaseng kalabatha UCE ban pensang ye no shisendon ye ketika company tat haduk bakan da penbiang shwai ki kot kisla bat lada kamla kaseng kadawa ban kot tender da kawai ban ai ban trei de kibriu na kajela katkum kajinga thu samla bawan nong sit ye ketika project la pentrei hakeleng kajela ha jaintia la pentrei de kitara jela kat bah East Khasi Hills Southwest Khasi Hills bat hariboy la ai contract ha ka company banabar jela ulaong te tahani ka jabit mota nak lang seng sidam hi pro ko ling bak H&M total body te kada ko juma jungi ni po MECL po lum sai padi ka kotar ni po lum sai te kada plong ka seng H&M hi kum no lam pot kum ki khot da bereu kada plong ni wana ni po MECL bani kedu yu chief engineer bari pet project jong kada ADSS project te kada plong ni wani kolong ba te project kadiga ADSS project kabor po central scheme project kada kolong jawa jing ini kolong ba wan wa kajing pensai na kailang menikadu yung chief engineer jo kadiga MECL bari pet project kadiga ADSS project kajing wajing kolong pensai ba ngiwan kili ba na kailang kaniga MECL ka haba ka ay tandar ya kani company kailang kasang ikaw ba kani company ka bona bar kadon ko sa babiang te hapangin wan kedu ban chief engineer jong ni ka MECL abadi ni project ADSS project te kani company kateng ka Star Infotech firm company kami na bar jong ka jala magaliahi te kadawa pelong ngi ba menta pa kadaru pa persolingo ngi kino ilam jong kaseng habang ngi kendu ban ni chief engineer jong ni ka MECL badi baik badi project habang ngi syong ban ni seria tai ban kren halo ni project ba kumno ba da kanya ka MECL ka ai tandar ni ka aikam ya kani company banabar bahaba kiwan yo haba kino company kino beri banabar yo haba kiwan trace hani ka jala jungi nak jugi stu sai bakini biang tu sa biang kum collaboration coordination haba kiwan trace ni jala jungi tai badi bakini kamba nak lang jungi nglai kan bodu chief engineer ni panjing pesai bangi pan kajing sai no jungi ni kliu ba hada haba PI kani ka project ka PI tandar ya kani ka kam cha kani company tingi ko ba hatu ngoni company ka don em ko sa babiang bat kapensisyan yang ba kani ka company kalau qualified menteri ni kam ba kadon em kita listen collaboration kamtam haba menteri ta jungi nakaliang ju uang ba ipor yang ngi ba kat hari ka tu resi ka yang ngi banyak keren ba kempensisya ya kata ko isla jong company tingi susai ba kani ka susai ba ni kapor ba nakaliang jong ni ka MECL haba ka ai project haba ai ni ka scheme menteri ni company ni susai ba kani company kamdan area ko sa babiang ni susai ba kamdan ko sa babiang kumuka television collaboration kamdan ki ko babiang kadang kaseng hani kasing rekan yung ba kirim sengi swai ni kam ni project tat hadu ba on the penbiang ko sa babiang ti sala ban kontribu biang ni ban stang biang ni kam ni ka project badi ada scheme tingi kawai lo ni pensai cha chief engineer bang ba pitep ba hajala jungi sibun ba ki pardok pasam jungi kamtam po is kapo ni ka po kasir jungi sibun ba ki pardok pasam jungi ki durang ba ki lala menteri ni kam kamtam habadi bani project hoi ngai kiling yang ba kidon ka telimut kirang ba ki lala menteri kam rei fosi pat kalong ke ba ka ba event ban ni kasih jungi ba ada ki wan ki project nabar wan ki project ki bahe na po central scheme ban ki try jala jungi ki do isam jungi kim jo hok ke kam menteri rei ban ki tep ban dek ye dek pri na ba kamtam ki bar jala ki wan rei ni kam po jala jungi kam ki sa babiang tengi yang ba lada simla mempiang ko sa babiang ni company bakang no kadang juang ba tong matang la khang ni company dengan sige sa menteri ni ka scheme teman kadang jong iru ngila karpat jur bangla barap jur uba pidei ban tep swa no swa khasi jungi
ba kasih jungi dak la te menteri kam ni po jela jungi ada kam srok hakam lan hakam menteri jiking menteri yin menteri projek ba be wat ki beri jela jungi dak la abang ipa jentia ki don ki dekat jungi ki don ki beri jungi pasal sorong bagi don ki beri stay ki dak la menteri kam ada po kasih jungi ba kalau nak kempang ba belai kalau fi event ban yo do usam jungi kam baterai ni kam po MCL kam chief engineer kini kasihi Regisa kini penpai kuat saya kasih gay ai dah tandar ni kong kasih hang nyemte ba ni BC nyemte ni kong do aja tandar baterai kasih jungi tak kata apa pensau dia pensau si kasih kolong ba bersihan habang ipa sya borok kam po jela jungi yo be bar jala dia kolong kini ba kolong keki ka ba penduk musim kanya ki padok pasam jungi kebodon ni kabor kebodon ni kalat baterai hikam dan nomor ba PI nomor kasengi ka bam syoglikti kaseng baterai nak pos por ba ngajukan nak pos por kiwi pat kibru ba habawan kan project den kong ban asai kam ajam sai kui jungi nomor bi lada pi dari company company gen dari kiwan kubri sini siapa ra jungi kini banan ko sabab yang berkumjul lada company ka MCL la ka ai tanda du kasih jungi ban trade kam teng ngi skem ban ngi iru ba sibun kiasi ki samla ji ni kami ajam ning ba ka skim teng ada wan benabar kasih benabar ratri benabar bajala teng kasih jungi kami ajam kibabun bela pas kibla tibet qualify kibla fit bertreh kam etikal hai kam nu project kibabun ndila da PCP da PI pan bani kita kar takamut ba kasih jungi bu kan kam bertreh soalnya bertreh berkar kim jukot ki kasih bertreh kam juki kistre bi kiwara bi kibru nabar teng kiwara bi nabar kibru nabar jokiru ya pai kontre po jala jungi kam kan ki liberation kam ko sabab yang ada PI pat yo kasih jungi na po jala jungi ni basibun kam kasih yo kam bi kun samla yok bi lok pa abatai project de kam tak ni project di behe project belamang pak klur ning ba skim na po central po ministry dengan susai ba mentang yakin bat ni chief engineer ba di pek ni project tengi ong ba dara pi sara pimla menteri biang ba kisah buat kisah ke babiang ba pimla menteri biang ko sah po laisi sursingi kada kasih dulu ni loy ban kadap ini ni project kadap ni company ba sange no pat pidi ban di tendar biang betul ano kasih jungi balak ni kam teng kolong ba pi teng kolong ba kapeduk mesin pen sama jungi materi ni kam kam ki beri balak ni kam bat kami ka ba pensudu kar kaseng ba habang ikli bat ni song banya keren bat ni uci engineer ba jadi ni kam ni ong ni pan ko sa ba biang jungi ko pring ong ai ka telesen ai ka telesen jungi tre joki ai ko sa ba biang ba haba kontre ke jala jungi kam ki kupri ba di biang ko sa ba biang isu sai ba kalang juni uci menjaru umla ban persai uang ba apsang in pet wat ko sa ni sto ba ngani kam dong kam kapat biang yang tak ni bajra ba tre ba kim don ko sa ba biang kala kaseng ni persai ban ong ba direct yung ba jadi mas sangit ni akam mana kaseng kapat sangit ni akam menurut tas ni dari project DSS project scheme ding ba ka MCL bagi apa sangit ni akam ba tak haduk ban biang ko sa ba biang dan ngiru selawan selawan tre biang ni kam ba ko kaseng selawan play biang ni yani ka project muta kat ba pala ban biang ikut sa ba biang lang kaseng don kasing la arai bagi ong direct yung chief engineer yang ba soba sa burom ni karpa pi ba rumah tas ni pin pasangit uswan ni tre tak ada ucap biang ko sabab biang bat rangis tu ada auto berapa umla biang ko sabab biang de khot itu biang masih senpat ai no sukong saya kasih ki project hai ke putre to habai ni beli company ma ni ka company adi ka project adi SSA adi SSS project ya kan ini gadan lagi kita ka kada kalau kau hajan dia we kas po ka sales bat ko sa ka sales bahri foi kum juru dah habai kan buat sini dengan uang ba hajan dia lala menteri do beri kasih jungi kasih pedar ko kata ihun begini seserong bala menteri jakam ni fosia bagi pai po ikasih pat umdan menteri balik menteri nomor kanika habai dia beri ke project tentang nan nakalang ni ka department ru kam ju ai tanda di jungi ni ka tebe ikbru nabar habai kan buat uci punya uang ba ya kan ke project po ikas sales uang ba lapia ai kaki bubun mata pikir suan pikir stu pikir stri mangitip saya ba kena ju percaya mana ba kanika ikas sales district dari ka pakit suan.